Tohoročni forum mladih otvoril predsjedatelj Skupštine Vojvodini Ištvan Pastor i generalni sekretar CESI Mađarska Đula Očkaji, a osnovni cilj foruma bol, že by še mladi zo celej Evropy umreželi i na tot sposob aktivovali kolo medziregionalnog sotrudnictva. Otvaranje kancelariji CESI Balkan u Novim Sadu trebalo bi dati dodatni institucionalni ramiki prekhraničnomu sotrudnictvu, hvarel Pastor. Ljubeli bi sme prenijeti znanje kolegom u Srbiji i iskustvo kotre Mađarska dostala prejk CESI pohraničnej inicijativi. Pritim njedu mameljem na hranicu među dvoma žemami. Cilj tej kancelariji že bi pomogla u prekhraničnim sotrudnictve i na drugih hraničnih prehodov u Srbiji. Думам, že такі форуми стретнуться преподавання барз цікаві і інтересантні, pretože še mi mladi, na kotrim budućnost ostava, bismo trebali prek starših doznat, co šitsko možeme naučiti od Evropskej uniji. Seminari, okrugli stoli i robotnji, kotri označili tohoročni forum, zadomani jak sposob, že bi mladi buduci lidere oformeli mrežu kotra budze robic na pitanjoh evropskih integracijoh.